Kajanong district committee ahin pen nang en nilitum pirang kia mai ipating pen nilitum aporting pen palit ke pati churu lo nasi tinia pirang kia mai lo nilitum dak isa janong district committee president lo dan kia kiling kia hai lo dan puap alang ni bangke sing ramsa district committee lang secretary lo niliba media konven lo nilitum kadu be chini lo nasi alam ke lang lo ini nilitum pan nanga chopa mate pirang ke doang pan nange pha alam ke pi bang lai lo son thom hon mul la ke nalam pinaan party kapre ka tum ni jo party mate ni jo party a government pan nanga sorsar pini pinan ni tum chit thek lo la si lam klar ti ason ben lo tum ta ke pachingan tu kar biang long is west arab mate ko anma public ke do india muni lu prang te na chini nai ke tum ta kopi sonsi suli ma sonsi claim ma hai nang chini nga masila sila hai lam klar itum di phansi kisik no si bangela lo la PSP palm storage project masuk laloi son pen ge son bangke non hurisai ina tum hurisai nang nak opposition especially congress atum gan yetap pinila sondu la bangela lo la eco sensitive zone Kaziranga National Park asub apna related la so meter bangke tangi si bangke halat IPP pulane go pulane party akimi rajan temu si president sik la so si congress president XM rotoni la alang tumbani council so la education department pe chenglok mane sakuri ki pi kichyor pini pusin alam ki coin nang pi mati BJP government mate BJP person pulo department Richard to be education yem pulong te BJP muni lo BJP government lo kali pin hormu si alang ni tuna karbok julai hu na si ni tu lam klar ki pi masih ni tu panan so halo asilai lo ni tinggi puyi pebangke prang hala CCI ki pi hudason bahan am tereng along power project ki pi hudason mata Assam Rifle ki selam hudason ini pulong le ki pek pangtar tham kachit tokta ve akon tamen condition ta ve julason ki kali la PSP jitu non ke selam jit iska bi anglong lo west ka bi anglong lo council pen jitu hala tum kuswa company tum sila so kam ki claim la so jai me ki claim ma tum pen agreement doji la ke longle ke choyorji council ke longle ko so si jo e me thang longle ko so si jo la ke uplo poi ho council a revenue ke papat ji anu la athema laso project suli lo long te dakan youtube revenue wan ma ke long ke 60% ke litum council silong 40% bangki pon long te litum sikong Assam Rifle fan long le pek CCI fan long le pek am tereng along power project hydro project bi hot long le pek hala hoy mangen thang ka chitto ka be mati di amasi non council so revenue ta long le ta non jitu ni tem council Dr. Tulinam Rohang sa ke japon a council jitu ki klai PSP la sa project pa ke la ke agreement dui term and condition dui pe aninkan ta hadak mention di mo chitol te la ke kado we take from ko longli ka chiyoria la lam asya be longli che at ko ke la ke jai kathara party tu congress atu la la party ni ke thong tum to pe la rajan timu kada rajan timu baget la social media long si tok chot ati ma party amni ta bangwan re chinne hoy konsum ta hai lo ma si social media long si delkin theklong chot ta nang ku dun lo lai mangai longli chiyo de ta muk hente longli le ko son si jot longli ke la ken ni tumke BJP a party pen tamata ni tumke longli phelang ke chirai mangai ni tumke ek number preference dai tak ken kipi lo ime tha longli phelang ke chiyor kali ime ki unte ke namun thuna pakin namun thi julason la si lai ke la congress punoi hala IPP punoi mate jai katha party APSLC punoi madule nagar box sitame alang tum hoju lason ke mat halu ta hai lo alang tum mu hai lo plong ti son si kleni ta hai kita BJP tumke la song kali BJP tumke Dr. Tulinam Rohang sar ke ja council ke baniri tuma party a government central long state long ta council long duty ke long ke jor ja ba ke acquisition ma wang velo
lalu isong bang. Lapen ke non eco sensitive jun puke lagi na 2015 turun gogoi chief minister ke do se hala so eco sensitive jun puke ka declare mat 10 square kilometer radius la pu tuar ke kang kali like air distance pason hola jitu Kaziranga non existing pen 10 kilometer pulang te dak eltung ko nal no ke bang ho borpung ta pung dangan tanang ko hare mana kupulo pui ho nak Kaziranga National Park si mana ko hala turun go ka declare ate kulo rante kongre na hu ka declare ate kulo rante non Gaurav Gogoi Roton Intiatum district president Roton Intiatum ke hala 10 kilometer apang turun Gogoi ka declare posi duwe nai posi sita me non ilitum kecing honne pirthia dangana mate India that along anong gaje thangklong chief minister ke ai Dr. Himanta Biswa Sharma alang di ado ko bialam dak ilitum kal bianglong alidar mate ilitum CM sar atum mate ha bor hala po area apang EM ke mantang kepulan Mohenbi ke benting kira atum tak kacesong penan dulu lah kado gue panggung pet pen masih Himanta Biswa Sharma saat sitamnya aku realize tulah ban aku cing saat ini non silana bangke ong choji lah 6 kilometer si 10 kilometer itu 1 kilometer radius lanta chok lo pusi nanti kecil non lah sonsi ke krempo mati lah bangke chok si bah hinu pusi lah tumena tu athema eco sensitive zone pulang te itu mehem hadang ehem tu pusi tamit kidu tora uji labang lak kau sih ketua ma itu presiden menang po lasi non kado kowe kamera peja fansi Himanta Biswa Sharma sar itu kacuning ri CM sar tum ka chithamen pen itu ke than pen ke paji ni itu pen itu buji dera masih itu chief minister ke hai bangke non hara 10 pen nang pas untuk 6 kilometer sih lalu lagi ake melu ko mat ili tum kar biang long le ki dundi re 10 kilometer per da adha nang li roi singason nang li rei ke lasi la ko plo pui le roton tia ke hai tum bangke ni li pui bo bangke alang tum bangke long li tong hada aprang peni kacirai tang dulu mini ajar mini atu an palulu te alang mali dui mini tong la haya aprang sten tong duga ni pini sita me ni tum ke la sten ke la lo la 1 square kilometer radius gitu la non chief minister Himanta Biswa Sharma ke pangda la soteng ni ki claim po aku ni tum la so decision chief minister kita yang saya pot curul councilor CM Dr. Turam Mahasa phanta curul ati malang li tum alang di ki japon ki chingwai ching sai dam pe sila hai ke chok lo mati si Himanta Biswa Sharma sar panje Dr. Turam Mahasa phan itu BJP iskai yang di komite hin curu par lo kunil tum la so decision ba welcome lo and so thank si chok na po